Shosho guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm still your poet Taylor DJ. So today ngifuna ukuthi ngireview la ingoma entsha shaya ngibona because iphume last week le ngoma 5 days noma no 6 days ngizwile ingoma ka Navigator umfaka kagcwenza uhamba noAzana le igama lengoma ibizwa ama emojis ingoma nje yothando ipholile ingoma nje emnandi ine vibe amaskandi no R&B like I mixture nje ifuziwe imnandi. I think lezi insizwa zamaskandi afika ngazigalelekile because ingoma ezikhipha zama hit songs zonke and siloke satha labo sesilaba abahle abalaphana kulama genres angathathe ukuba popular because uAzana ke akageji na when it comes to ama hits unengoma eziningi akazenze nabantu aba different from afro pop to ama piano to afro soul like so ngithemba ngizwa le ngoma first time ngizwa ngifuna uqamba manga like ibingekho clear like bizwalela kude I think imastering yakhona bingekho clear but ke abalandeli beke ba complain epage la ku Navigator then bay release ingoma again then mase be release akona iphuma si quality right I think bekukhona mhlawumbe something yenzakalele the time upload mhlawumbe abazange be upload le ngoma e final product ke so ngithema sengizwa ngathi no ingoma ihlangene kakhulu nje like I think lensizwa lena isencane naye yenye kumele sinize attention sibheke izabalandeli bamaskandi ke mina I'm not a big fan like mhlawumbe wakhe because angimazi kahle but une album entsha iphumile nayo ithi igama le album ithi ushwebile so iphume last week angayilaleli so angifuna uphawula kakhulu ngawo but ingoma yakhe le ngizule ama emojis I think imnandi strong izokwazi ukucompete nezinye ingoma zamaskandi lezi eshisa ikhotha ngoba hayi ziyali insizwa zamaskandi and manje zisatshela nama baddies because mina ngilandela hip hop like yabo lezi ngane e-right bezithola ukuthola lama feature hip hop kuma music video but I think emafuna lezi ngane e-right manje sekumele uhambe ngama shows zamaskandi because number 1 hip hop ama sales aphansi ama shows hip hop awasekho I think hip hop ekhona ishow esasele hip hop le Back to the City Festival now because now international so I think isijampele as abantu abalandela umrapper I think nje right now mawuthi ufuna ukubona ama baddies ufuna ukugeza amehlo lapha nobona uAzana indoni zamanzi lapha benza into zabo kumele sambena ama festival amaskandi kumele sambena impucuzeyo njengomhla ka30 because isijampele ngempela umaskandi bathathe zonke ingane so nje hayi ingoma nje yashisa ngayinikeza maybe 8 out of 10 mina as uSpeaker Nawe so ya Navigator I think ikhona into akayiphekayo lapha sazozaba nje ngithi umfollower ngilaleni album yakhe ngizwe ezinezinye ingoma zakhe because angimazeli okuningi kakhulu but ingoma leyana ngithema ngizwe ngathi okay I think le iyakhona hit song izoba popular nayo so nje lapho nje hayi ezamaskandi zilo zobambile unyaka zophamisa zobheksalene because even nawamanye ama province ngempela umaskandi uyadominate kuyacaca ukuthi lezi insizwa ngempela hayi ayize kabi kulonyaka nama ngandastand kwenzakalani but insizwa zamaskandi hayi mhlawumbe isong of the year izophinde ziphinde makuza kanje into engiyibona ngoba hayi ngeke ama numbers abo hayi aserious kakhulu yeah but sekhona ku Twitter @Speaker Nawe Facebook Speaker Nawe ku SoundCloud Speaker Nawe Instagram na ku TikTok c.speaker nawe sikhona ku Twitch Speaker Nawe away we out